Yes guys, reka twongere tubaye ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Ni online TV station no mukurikirana kuri YouTube, zanyu mwagenda mugakanda subscribe, mugakanda like, hanyuma tukajya tubana gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi. Reka duhere kuri iyi nkuru iri kuvuga mu gihugu cy'u Burundi, aho bari kuvuga yuko rwose icyorezo cya korera gikomeje guca ibintu mu gihugu hariya rwose indani kati. Ese ni ukubera iki? Byagenze gute? Biragenda bite kugira ngo kibashe kurandura? Hari rero mu gihugu cy'u Burundi bimaze iminsi bivugwa cyane yuko rwose hagaragaye amabuye y'agaciro menshi cyane akomeye. Hanyuma rero abanyarwanda ababaga muri Kongo batahutse. Ni mu gihe dosiye y'umuyobozi rwose ukekwaho kwaka no kwakira indonke yageze mu bushinjacyaha. Hanyuma rero polisi yataye muri yombi abagabo bashakishwaga kubera ibyaha by'ubujura abakekwagaho. Muhanga rero umaze imyaka 6 asembera yahawe inzu ashimira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma inzozi roto rero yashyize mu majwi uwari umukozi wa BK ndetse na RDB. Ni mu gihe abaturage batwitse abaganga bane rero babashinja ubupfumu. Shema Fabrice rero na Kankindi Annelise bahawe inshingano muri FIFA. Ni mu gihe Musanze rero bafatanywe metero 250 z'isinga z'amashanyarazi bazitwaye mu modoka yabo. Hanyuma Gakenyero hatangiye kubakwa ibiraro 10 bizatwara miliyari 1 na miliyoni 200. Hakurya y'imbibi z'u Rwanda rero mu Buhindi nkangu yagwiriye imodoka yica abantu bageze kuri 15. Ni mu gihe Badeya yahaye u Rwanda inguzanyo ya miliyari cyangwa miliyoni 45 z'amadolari y'amanyamerika. Hanyuma Nyanza rero mwarimu rero afunzwe akekaho gukubita umuturage. Amajwi asaba rero ko makuru yakwigura akomeje kwiyongera hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Byagenze bite ngo umuhungu wa Kisekedi arasira abantu mu kabyiniro hariya i Kinshasa? Ese moto zigiye kugabanywa mu mihanda ya Kigali bizakuraho cyangwa abigabanye ambutiyaje ikomeje kugaragara mu mujyi wa Kigali? Ngayo nguko rero amakuru arambuye n'ubundi reka tumanuke tuze tuyahere kuri izi nkuru zikomeje kugenda zivugwa hakurya no hakuno. Imiryango 106 rero igizwe n'abanyarwanda 387 yatahutse iva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari imaze imyaka myinshi muri icyo gihugu isembera. Bakiriwe kuri wa gatatu tariki ya 8 Ukwakira 2025 Rubavu ku mupaka munini uzwi nka La Corniche Grande Barriere uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kwakirwa rero mu Rwanda biteganyijwe ko rwose bahita bajyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi mu karere ka Rusizi, ari naho bazaba bari imbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe. Kuza kwabo rero gushingiye ku masezerano yasinywe tariki ya 24 Nyakanga 2025 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yashyiriweho rero umukono i Addis Abeba muri Ethiopia agamije gucyura impunzi ziri mu bihugu byombi zibishaka mu mahoro kandi rwose ku buryo bwubahiriza uburenganzira bwa muntu. Amasezerano rero y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo yasinywe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa 27 Kamena 2025, nayo arimo ingingo yo gufasha impunzi gutahuka ku bushake. Ngero imiryango 106 igizwe n'abanyarwanda 387 yatahutse iva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ngaho ni mu burasirazuba ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, ariko inkuru ntagaraho zigarukira gusa. Ni inkuru nyinshi zikomeje kugenda zivugwa hano ku mihanda rero reka tugaruke no kuri iyi nkuru ikomeje gucicikana ivuga ko rwose dosiye y'umuyobozi ukekwaho kwaka no kwakira indonke yageze mu cyaha. Tubibutsa ko icyaha kijyanye no kwakira ndetse no gutanga indonke mu Rwanda gifatwa rwose nk'icyaha gikomeye cyane. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwohereje mu bushinjacyaha dosiye y'umuyobozi w'ishami ry'ubuzima n'imibereho mu karere ka Gasabo ukurikiranwaho kwaka no kwakira indonke. Umuryango wamenye ko iriya dosiye rero yaherejwe mu bushinjacyaha ku itariki ya 30 Nzeri 2025. Alphonse Rutarindwa rero yatawe muri yombi itariki ya 27 Nzeri 2025, akaba rero yari umuyobozi w'ishami ry'ubuzima n'imibereho mu karere ka Gasabo. Akurikiranywe icyaha cyo kwaka no kwakira indonke y'amafaranga kugira ngo atange icyangombwa cyemerera dispensary cyangwa ivuriro kuba poste de santé. Hanyuma rero afungiye kuri station ya RIB ya Kimironko
amakuru avuga ko ashobora kuba rwose yarakiriye amafaranga menshi bikaba bigikorwaho iperereza. RIB bivuga ko rero yibutsa abaturarwanda ko nta muntu ukwiriye kujya atanga intonye kugira ngo ahabwe serivisi yemerewe n'amategeko. Hanyuma rero RIB iranihanangiriza abantu bakoresha umwanya w'akazi mu nyungu zabo bwite kubihagarika kuko rwose ari ibikorwa bihanwa n'amategeko kandi bihanukiriye. Ni mugiro uyu nkuru twari twayigarutseho. Polisi yataye muri yombi n'ubundi abagabo bashakishwaga kubera ibyaha by'ubujura abakekwaho. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire yahamirije imvaho nshya rero ko aba bagabo bakekwaho ubujura bafashwe kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Ukwakira 2025. Yavuze ko abo bagabo rero batawe muri yombi nyuma yaho bategaga abantu bakabambura ibyo bafite, batoboraga inzu, bakiba ibikoresho byo mu nzu, bakiba amatungo y'abaturage. CIP Gahonzire yakomeza agira ati bafashwe nyuma yaho rwose abaturage bagaragarije iki kibazo uko bibwa mu ngo ndetse bakanategerwa mu nzira bakamburwa ibyo bafite n'abajura. Polisi ifatanyije n'izindi nzego ndetse n'abaturage bakoze ibikorwa operation byo gufata aba bajura. Ku ikubitiro twafashe abagabo 4 kandi rwose ibikorwa byo gufata abandi biracyakomeje. Ubwo rero muri namwe mukomeze muryamira amajanja mumenye ko muri iri ariko ntimuraye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire ashimira abaturage batanga amakuru ku bibazo bahura nabyo byo cyane rwose ibihungabanya umutekano n'ituze byabo. Anashimira kandi abagira uruhare mu gutanga amakuru abajura nk'abo bagafatwa. Polisi y'u Rwanda rero iburira abishora mu bikorwa by'ubujura kubirika kuko nta bwihisho bazabona muri iki gihugu. Yagize ati abajura rero bumva ko rwose bazatungwa n'iby'abandi biyuhiye akuya ntabwo bizabahira kuko inzego z'umutekano zifatanyije n'inzego z'ibanze ndetse n'abaturage twarabahagurukiye. Kugeza ubu abagabo ko ari 4 bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Masaka mu gihe iperereza rikomeje gukorwa. Hanyuma rero Muhanga wari umaze imyaka 6 asembera yamaze kubakirwa inzu. Hanyuma rwose nk'uko bisanzwe ashimira umubyeyi w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu mubyeyi arashimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame wimakaje imiyoborere myiza yita ku bibazo by'abaturage kuko nawe mu buyobozi rwose bwabonye ikibazo yari afite kandi bukagikemura bumuha aho gutura mu buryo burambye. Inzu rero ya Mukanyandwi imaze gusenywa n'ibiza byo mu mwaka wa 2019 we n'umwana we ndetse n'umwuzukuru umwe babana batangiye gucumbikirwa n'abaturage ariko rwose ntaho yamaraga igihe kinini ahubwo yahoraga yimuka mu baturanyi. Yahawe inzira yamaze igihe asembera kuko n'akazu gato yari amaze iminsi acumbikiwemo yari yakambuwe ariko ku rundi ruhande ubuyobozi bw'umurenge wa Kabacuzi wari umuhishiye byinshi. Nyuma yaje rero gushyikirizwa iyo nzu ifite agaciro ka miliyoni zisanga 3 z'amafaranga y'u Rwanda yubatswe ku bufatanye bw'ubuyobozi bw'umurenge n'abaturage. Kuri ubu Mukanyandwi Marceline arashimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame wazanye imiyoborere yita ku muturage yatumye ava mu icumbi. Bikaba ari inyuma yo kubakirwa inzu kuko rwose iyo yari afite yari yaratwawe n'ibiza. Avuga ko yahoraga abunze imitima atarabona inzu yo kubamo. None rwose uyu munsi anyuzwe nuko atazongera kugira ikibazo cy'icumbi. Atubu ngewe rwose nyuma yo kubakirwa inzu yo kubamo nkaba ntazongera kugira ikibazo cy'icumbi. Nta kindi navuga atari ugushimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuko iyo atabaye rwose wazanye imiyoborere yita ku muturage ntago nari kubona icumbi ryo kubamo cyangwa ngo rwose ubuyobozi bumanuke buze bubone ko mfite ikibazo cyo kutagira icumbi ryo kubamo. Umuturanyi we rero witwa Mukamurenzi Primitive nawe yashimiye ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bushyira umuturage kwisonga. Ati ndashimira nyakubahwa Perezida wacu rero watwegereje ubayobozi bamanuka tukabana nabo bakamenya ibibazo duhura nabyo kuko rwose yataba imiyoborere myiza yita ku muturage ntabwo uyu muturanyi wanjye ababonye aho guhengeka umusaya heza. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga rero Kayitare Jacqueline yashimiye ubuyobozi bw'umurenge bwafashije kubona umuturage aho aba hatekanye. Yibutsa rero abahabwa ubufasha nk'ubwo rwose kubufata neza bakabuheraho rwose nabo biteza imbere. Yavuze kuretse rero Mukanyandwi buri mwaka hari abaturage
batuzwa heza n'ubuyobozi ndetse n'abahabwa ubufasha butandukanye buzamura imibereho yabo. Atabo bose rero icyo basabwa kandi bahuriyeho no gufata neza ubufasha bahabwa kugira ngo babere imbarutso yo kutagira nabo yo gutangira kwishakamo ibisubizo by'iterambere bahereye kuri bwa bufasha abagenerwa. Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga igaragaza ko rwose mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025 imiryango igera kuri 36 yabonye aho kuba itaragiraga icumbi, naho rwose imiryango 24 isanirwa inzu mu buryo bunoze. Iyo miryango rero yiyongeraho niyo y'abafatanyabikorwa bubakiye, naho uyu mwaka wa 2025-2026 hakaba hari gahunda yo kubakira imiryango igera ku 141 ifite inzu zasenywe n'ibiza, aho biteganyijwe ko rwose mu kwezi k'Ukuboza muri uyu mwaka yaruzuye, naho imiryango 72 yo rwose ikazasanirwa amazu ifite atameze neza. Ibi rero bikazakorwa ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere hatabariwemo rwose izubakirwa n'abafatanyabikorwa b'akarere. Hanyuma rero yari amaze imyaka 6 acumbikiwe n'abaturage, n'ubu rwose n'inzu yari acumbikiwemo bari bakamukuyemo yasemberaga. Uyu mubyeyi rero afite abana 3, abana n'umwe ufite umwuzukuru. Inzu yubatswe rero n'ubuyobozi bw'umurenge, abaturage rwose bamufasha kubaka ibikoni, ifite agaciro ka miliyoni zirenga 3. Ngayo nguko rero ngaho ni mu karere ka Muhanga. Abaturanyi rero banyamukanyandwi Marceline nabo batanze uruhare rwabo rwose mu kumwubakira ibikoni byunganira inzu. Nyagasana akomeza abahezagire kandi rwose abahazi ibyiza byose mwifuza, muraba agaciro n'ukuri. Abanyarwanda turabakunda kandi ibi rwose byahozeho gusenyera umugozi umwe bigeza ku iterambere rirambye. Reka tunyarukire hano rero bari kuvuga yuko abaturage batwitse abaganga 4 babashinja ubupfumu. Ese ahangaha ni hehe? Bari kuvuga yuko ngira ngo urebye ku cyapa hari yahanditseho ngo La Place de l'Indépendance. Bivuzwe rero ko ari mu burengerazuba bw'u Rwanda muri teritwari ya Isangi mu ntara ya Tsopo rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage batwitse abaganga 4 babashinja ubupfumu nyuma rwose yo kubakekaho guca ibice by'imyororokere by'abantu. Ibyo bikorwa rero by'ubunyamaswa byabereye Irambi ya Fwira mu gace rero k'ubuvuzi ka Isangi kwa 6 Ukwakira 2025. Ababishwe rero rw'agashinyaguro bari mu butumwa bwemewe kandi rwose buzwi n'ubuyobozi bwa teritwari ya Isangi. Amakuru avuga ko rero ababishwe barimo abaganga mu by'indwara z'ibyorezo biteguraga gukingira abana abacikanywe. Dr Bienvenue rero Ikomo, umuyobozi wa serivisi z'ubuvuzi mu ntara ya Tsopo, yahamije ko aba baganga bishwe bari mu butumwa bw'akazi. Avuga ko 2 muri bo bakoraga n'ubushakashatsi bakubiswe bikabije mbere yo gutwikirwa mu gace ka Rambi, mu gihe abandi 2 bakorewe ibikorwa by'iyicarubozo yafira mbere yuko rwose imirambo yabo ijugunywa mu mugezi wa Romami. Roger Ekongo Demba rero minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu ntara ya Tsopo yavuze ko ibikorwa nk'ibi byiyongera ku biherutse kubera muri teritwari ya Huma, Basoko na Ubundu. Yavuze ko bagiye kwigisha abaturage kugira ngo bamenye ko umuntu mushya batazi badakwiriye kumwitiranya n'umupfumu kuko byatera umwiryane. Yagize ati rero bitabaye ibyo hashobora kubaho rwose kwivanga kw'ibintu bitandukanye bikavamo ibibazo bidashobora kugenzurwa. Abaturage bagomba kwirinda gukurikira amakuru y'ibihuha. Ngayo ngukorera aho ngaho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire cyane kubwo gukurikirana amakuru yacu arambuye twabagezagaho, mukaba mwagezwagaho nanjye Fred. Mukanya turagaruka rero turambura nandi menshi akomeje kugenda avuga kuri iyi mihanda, dore ko rwose ahari. Reka tubashimire cyane. Ciao ciao.